Bishop Tuni, the Most Reverend Bishop Wilbert Marweng, Ibalakloy, Ban Long Gongsan, Hakaknya Kakriam, Hakamas Kapoy. Idap Takating. Ngau ha baro kinong kitkam jong kesinjuk pakin wan cakmat na kabenta kecing shandu. Baro kinong kitkam. Sabay kiloki lekam roy balang bang. Isaranit sa pagkup iway syol pansay iway momento I marin bagas yung na po pares na pagkup. Tapi baro na pagkain. Oh, Em sân sân dông long vi ca chân là nông son dông nghi ôi 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 nghi đam bên nốt cố nghi bạc nên phila đặc cột Kashnong mo thong kamla ban klet ya kijing sawa wakmen jogani kador bar pulun kasenjuk lom kbi ar hajaran kusau sa chwa hai di wareya wat bat le kolom kbi a ngi penut shisha I ya pi kilom kumi. Kilom kumi kiong ani padar. Lakang la ikon. Lakir ki sakwa di kelala no lamen step. Kata chati di hai penlemeran. Sangat lambir. Di kublesh pun. Naga bentai. Dunur ke paris motong ikendeh di semomu wipi. Di arpar parish kilawan kiong. Kilawan ra jingker ku yangi. Islam kesenjukan Thay Catholic Nongstoy Diocese Kading Joba Krau Yaro Yo Krai Kilawan Kum Kilokmi To Lek Thai Uta Kum Ki Missionary Ngarong Magpareng Namtaki Chikba Maya Jungi Bagi Jungi You have come as mothers Now you go back as missionary But Kinong Shalan Report Nasi mangma gaparang onge re baba
Daun nasimang missionary onongge reang kulbo. Ngipaso pasanya piba roh hakikten tutrai uriundai pi. Thank you, Medela. Bye bye. See you in 2025.